Nteto cienge ya bidhaa marwangi rwa Kepsha ni maugite kwina obatu wa ciana cia kuma Mbere North kubonokua na karugi kuma biashara ni ya urimi wa muguka na nkinyagia wira wa kubokera muthanga ontu uria maugite ni utumite mathomo kwithirwa makithuka baba nene ntere ino wabisema mariuga ciana imingi ni itete skuru nontu wa biashara ino Rita Mwaniki ena ino. Gikiro ya kithomo thiini wa gicigo mbunge kia Mbere Iguru ni kithiete nthi muno na varia thiini wa kigeranio gia KCPE mwaka muthiru gicigo mbunge giki nikio kiari mukia thiini wa kaunti ya Embu. Thiini wa mucemanio wa arimu na atongoria a kithomo ni kumenyekete ati arutwo engi matirahota kuthoma wega kuona marakorwa mari avotu kumana na yura rinene riria riri mwena uyu. Wa uguo miena mingi gutire na mai matheru ma kunyua wanakana gutumira migundari yao na ugu arutwo aya magakorwa matari na wiki. Kindu gia mbere ni ukame uri ukuthinwa Mbere North as a whole ni kwena ukame munene muno. Ciana cietu iria nyingi itirabota gwikara cukuru nundu wa gutura irio cia kuria thiini wa macukuru. Undu wa kairi ni tuona kweli ana macukuru metu ni marathirika nundu wa manji. Giki nikio kiracungirira arutwo engi gutiganiria kithomo kiao na kuthii gucaria ivarwa thiini wa migunda ya muguka wanakana nyunjiri kwinja muthanga niguo nari mone gia kuria. Ino iracungirira kithomo kiao kuthii nthi kuona macoka gwika kiranio matirakorwa mari athomu mithenya iria mingi na uguo makagwa. Jetu gukorwa ni irauma skuru. Irauma skuru niki irenda kuthie kwendia mira, irenda kuthie kurodia maundu ma muthanga, irenda kuthie gwika tu maundu twa tu biashara we nigetha makande gwitethia tondu kwao micii gutikindu marakanda kuria. No kithira ciana ino ciana register ne kwa itorokaga icokaga guka gwika KCPE na tutinge magiria meka KCPE nwa mwaka meke. Ruvonge rwa CDF ya Mbere Iguru ni rureririra macukuru mamwe maria mari na arutwo engi ati ni magukorwa makimekirira mwaki wa riua na kumenjira ndovori ni gukunyivanyivia mbia iria maratumira wa muthenya. Agatethia cukuru especially our national schools ya Kagongaos kuvota kugura solar kana kuleta solar system so kenda tunyivia mbeu cia stima na cukuru iria cienge ciina thina ya mai nontu mai mena thina guku ni twetikaniria mheshimiwa ni auga karumeria bara tukivota kuigua twina Mboaus. Guko mumbunge wa mwena uyu wa Mbere Iguru niwe Geoffrey Ruko akiuragia ruvonge rwa TSC gukora rukiandika arimu makiria niguo kunyiveria macukuru murigo wa kwiyandikira arimu na mbia ino icoke gutethia arutwa na njira ciingi niguo kwagirithia kithomo mwena uyu. Na ni twamenya umuthi macukuru mengi metu ni mandikite arimu maria metagwa BOM na ni mena mbeca nyingi murire atumirwa wa mweri thiini wa arimu acio. Kio tumi turauria TSC arimu aretu me thiini wa county iria ciingi sub county iria ciingi aria maciaritwo ku Mbere ni tukumenda maoke guku nigetha mongerere already arimu aria meku na uguo tutirauga atiri arimu aria twinao marutwo mathia pana mekarwa kundu kuri kwi lakini aretu mena kuria kwingi meke atia maoke nigetha cia Kagongaos iria andikite arimu 10 ma BM na irari makiria ngiri magana mairi wa mwisho mweri itie kuliva mbeca icio nigetha mbeca icio ivote gwika maundu mengi mangitethia ciana nigetha ivote kuvituka. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri.